Ibi byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Mu gihe Amerika ivuga ko igiye gushyiraho ibyo bita blockade nyine kugenzura amato ashaka kujya mu byambu bya Iran ahajya cyangwa ahasohoka. Hagati aho Perezida Donald Trump yisubiye ku gitekerezo cyo guca imisoro ya 20% ku mato ashaka kunyura mu muhora wa Hormuz. Yabikuyeho. Aho ngaho rero hari ibyo bisesenguzi bibajije. Kuki Donald Trump yisubiyeho agakuraho imisoro ya 20% ku muhora wa Hormuz? Ibi ngibi byari buze usibye no kuba byari buze guteza akaga bikongera umuvuduko w'intambara hagati ye na Iran n'ibihugu biri kuca muri uyu muyoboro wa Hormuz muri iyi minsi byagombaga guhita bimukuraho amaboko. Umva impamvu ibyo basesenguzi bari mu gutangaza kandi nakurikiye neza impamvu Donald Trump yisubiyeho. Ntabwo yisubiyeho kubera ko ari impuhwe. Urumva Perezida Donald Trump yisubiyeho akuraho umusoro wa 20% ku bwato bunyura mu muhora wa Hormuz kubera ko ibihugu by'Abarabu byo mu Kigobe, urumva, byemeye gushora miliyari z'amadolari mu bukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo nakubwiye ko Donald Trump ni umutiro. Nta kindi ashyiraho ibintu agira ngo yikorere bizinesi akuremo ibifaranga byaguye. Urumva nta kindi. Ibihugu by'Abarabu byo mu Kigobe, urumva, biba bakunda kwita ngo ni Gulf States, urumva, byemeye gushora miliyari z'amadolari mu bukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ikiguzi cyo kurindirwa umutekano w'ubwato bwabyo b'ibi bihugu. Iki cyemezo cyo gukuraho uwo musoro cyaje nyuma y'umunsi umwe gusa awushyizeho, bitewe n'ubwoba bw'uko uwo musoro wari gukuba kabiri ikiguzi cy'ingendo n'ubwikorezi, urumva, bw'ibikomoka kuri peteroli ku isi. Ibihugu birimo Saudi Arabia cyangwa Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, UAE, Qatar, Bahrain na Kuwait byahise bigirana ibiganiro byihuse na Donald Trump. Muri ibi biganiro abayobozi b'ibi bihugu, urumva, banyuze kuri Trump baramubwira bati nyabuneka dufite gahunda yo gushora imari bita massive investment n'Ubwongereza. Ati gushora imari nyinshi, urumva, mu gushinga inganda n'imishinga mishya muri Amerika izahanga imirimo irenga ibihumbi ku banyamerika, aho kwishyura umusoro uzwi nka bari bawishyuzwe ngo United States Reimbursement Fee. Niwo Amerika yari yashyizeho. Bazi ko Trump akunda inyungu cyane, bashobora ngo twe tugiye kuzashinga inganda hariya tubone investisoma ikomeye cyane, tuyikore, nitumara kuyikora muhita mubona abakozi ibifaranga byinjira muri Amerika. Rero bakavuga ngo uretse aya masezerano y'ubukungu hari izindi mpamvu zikomeye zatumye Trump ahindura imvugo. Impamvu zatumye Trump ahindura imvugo, noneho baravuga ngo kurengera amategeko mpuzamahanga. Ubuyobozi bwa Trump binyuze ku munyamabanga wa leta Marco Rubio bwari bumaze igihe bwamagana Iran bivuga ko nta gihugu cyemerewe kwaka imisoro, urumva, muri ariya mazi mpuzamahanga. Guhamya ko Amerika yo ko igiye kwishyuza 20% y'umusoro byari guhita biha Iran urwaho, sibyo, rwo gukora nk'ibyo bitwaje ko Amerika ibikora. Babyumvise. Noneho ikindi bakongera kuvuga hari n'igitutu cy'ishami rya Loni rishinzwe umutekano wo mu nyanja, MO, urumva, ko leta ishinzwe ishami rya Loni rishinzwe amato yo mu nyanja. Iri shami ryahise ryamagana uwo musoro wa Trump, rishimangira ko nta hantu na hamwe bishingiye amategeko mpuzamahanga, urumva, ko
ubwato bwakwishyurwa ikiguzi cyo guhita muri ziriya nzira zo mu mazi mpuzamahanga. Ikindi hari kujyaho kuzamuka gukabije kw'ibiciro bya peteroli byari byanatangiye guhera ejo bundi. Urumva noneho ibyatangajwe na Trump bwa mbere ririya tangazo ryo kwishyuza uwo musoro ryahise rituma ibiciro bya peteroli n'ibikomoka kuri gaze bizamuka cyane ku isoko mpuzamahanga, bitera inkeke ku bukungu bw'isi yose, bituma hagaragara ihungabana kubera intambara iri hagati y'Amerika na Iran. Ikindi nanone ibijyanye bamwe bavuga ko no guhindura umuvuno w'intambara. Nubwo Trump yakuyeho uwo musoro, ntabwo ariko yoroheje ibihano kuri Iran, ahubwo yahise urumva avuga ko Amerika isubijeho ingamba zikomeye zo gufunga ibyambu byose bya Iran, ibyo bita full blockade mu rurimi rw'icyongereza, hagati mu mirwano ikomeje gukaza umurego mu gace k'umuhora wa Hormuz. Muri rusange abantu babyumve neza, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yisubiyeho akuriraho uriya musoro yashyizeho 20% nyuma y'ibiganiro yagiranye n'abayobozi b'ibihugu no muri kariya karere k'ikigobe cya Persia. Urumva ariko nabo baza bamwongoza bamubwira ati twebwe icyo tugiye kugira ngo Donald Trump abyemere, ati tugiye uriya musoro wa 20% wimushyiraho. Urumva kubera ko ibi bihugu byacu twebwe tuzashora imari ikomeye muri Amerika binyuze mu masezerano y'ubucuruzi n'ishoramari. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, muri ibintu by'ingenzi. Urumva ni ugushora imari muri Amerika birumvikana, ndetse bakanabwira Trump ko icyemezo cy'umusoro urumva cyagira ingaruka zikomeye, maze bumvikana ubundi buryo bwo gukorana butabangamiye ubucuruzi bw'isi. Babonaga ko uriya musoro wa 20% uzabangamira ubukungu bw'isi hariya nzira. Biraduka ko hari umugabo umwe wavuze yishongora n'uzava undi minisitiri wa peteroli wa Iran, Abbas Araghchi, ati murabona ko Amerika irashaka gushyiraho 20%, mbese na 20% se abazacisha ubwato aha ngaho bazajya bahingukana bikoreye ibikomoka kuri peteroli. Umugabo witwa Daribabati nawe wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari wungirije abanyamuryango ushinga amategeko, we yavuze ati ibintu byo kuba Amerika yadufatira ibihano ikadushyiriraho ingamba si ibikorwa bya gisirikare ahubwo ni ibikorwa by'ubukungu, kandi babibeshya ko tuzasubira mu Rwanda, turi no kwibeshya bikomeye cyane, ntabwo bizigera bibaho. Ariko nanone Trump yahuye na minisitiri w'intebe wa Iraq, bahuye na minisitiri w'intebe wa Iraq, yavuze ko ngo ari al-Zaid n'ibyo uyu minisitiri w'intebe wa Iraq witwa Ali al-Zaid, avuga ko igisirikare cya Amerika banaganiriye cyatanze ko igisirikare cya Amerika kizaba cyaguye muri Iraq mu mpera z'ukwezi kwa 9, ashimangira ko umubano uri hagati y'Amerika na Iraq ari umubano mwiza, ko bagiye gukora ibijyanye no gufatanya mu bucukuzi. Yavuze ati Iraq has tremendous potential because of their oil, because of the other things. Nta kiratekereza ko muri peteroli, but because of their oil they are going to be doing a lot of deals. Bazakora amahirwe ya Iraq kubera peteroli yabo tugiye kugirana gahunda nyinshi zitandukanye. Amasosiyete ya peteroli yacu agiye kwinjira muri kiriya gihugu, rero kuba Amerika iri muri kiriya gice, abantu bose igiye kuhayoboza za Omani, za Iraq, za Bahrain, biriya bihugu byose bifite peteroli. ahubwo rero niyo mpamvu iba ishaka no kugenda uzamuka umunsi kugira ngo niba ibasha kwinjirizamo peteroli nta muntu uyibangamiye, inakontorora ibijyanye nawe, ariko irani yababiri kubabera ibanga. Ndetse nababwiraga mbabwira ko buriya irani, ngewe iyo ndebye mu isesengura ryanjye mbona ko irani iri mu kintu gisa nko kwirwanaho, kandi ntabwo umuntu yabyumva kugeza igihe aretse gufana nibwo habyumva neza ko irani irimo gukora ikintu cyo kwirwanaho, kubera ko buriya niyo yatakaje byinshi mu itangira ry'iyi ntambara. Iyo mvuga mu gutakaza byinshi, buriya iyo utakaje abantu
ntabwo bahana n'uwatakaje gutakaza ibikorwa remezo ibyo ngibyo umuntu arongera akabyubaka ariko gutakaza abantu ubona ikintu kiremereye aha ngaha Iran irimo kurwana iyo kwirwanaho uko mbibona bishobora kuzarangira isenyutse mu buryo bukomeye cyane kuko niba uri kuraswaho n'umuntu wese arasaho bwita aho aherereye mu gihugu cye ntabwo mwakumva uburibwe mu buryo bungana ibyo urimo kuvuga birashoboka nk'uko bidashoboka yewe umusesenguzi nabonye nifite n'umuntu wabinyohereje hano agaragaza uburyo mu myaka 100 iri imbere bino bihugu bibayeho mu kwaha kwa Amerika ibi ngibi byagiye gutakambira Trump bishobora kuzaba biriho cyangwa bitakiriho bazahita kwita bagira ibiganiro gutya n'ubwo batagira nanjye batandase urumva mu myaka mike twe ntabwo tuzaturiho mu myaka 100 baravuga ko ibi bihugu hari igihugu cyitwa Qatar hari igihugu cyitwa Bahrain urumva hari igihugu cyitwa Oman hari igihugu cyitwa Jordania hari leta zunze ubumwe z'abarabu za Dubai na hose ibi bihugu barakubwira ko bishobora kuzabiriho cyangwa bizaterwa na politiki y'abanyamerika urumva kuko ikintu Amerika igomba gukora ni ugukora ibishoboka byose bikomeza ikabigihangange ku isi sibyo kandi noneho abariye babo cyangwa allies babo urumva abo bafatanya hariya birasaba ko nabo baba bafite ingufu Iran ifite inkunga bakomeye ifite Uburusiya ifite Ubushinwa cyane data z'aho barasa Iran irarasa muri precision cyane neza ko ahirase iri mu hagati kandi kashwanya gusa utazambaza igejo yakubise indege waruzi hari ikidege cy'abanyamerika bashwanyaguje gikomeye kandi gihenze urumva bose bivuga ko ziradatanga za banana bisobanuye ko aha ngaha turagira ngo turebe koko ese Donald Trump kushongora n'ubutaka bwa Amerika byavugaga azabigira cyangwa azacika amazi nibyo uyu musesenguzi yavugaga yanyohereje na nzabigusharinga baragaragaza uburyo ibi bihugu bibayeho kubera Amerika izi ni za leta Amerika ishyigikiye nk'uko mu burasirazuba bwo hagati ishyigikira Israel ariko ingufu za Amerika abasesenguzi nibyo bagarukaho bwana ayishaki baziramuka zicitse intege mu burasirazuba bwo hagati ese ibihugu birimo kwiyubaka nka za Iran kuko na Iran ifite ubushobozi abaturage ubwabo ntabwo bakunda ubutegetsi bushyirwaho n'abanyamerika buriya bihugu cyane ibi ngibi bya Jordan ubumwe z'abarabu ibihugu by'abami abo bami bariho kubera abanyamerika babashyiraho ikintu bakaba bakiza protecting ariko abaturage bo abo baturage basanzwe n'abanyarwa giseseka kandi bo benshi usanga badashyigikiye iriya influence y'abanyamerika no guhaka biriya bihugu politiki igafatira ibihugu yabo turashaka kumenya mu minsi iri imbere birasaba ko Amerika ikomeza igihangange sirimo nibyo bigihangange iracika intege urumva ashobora kuzana impinduka hakaza revolution hakajya ubundi butegetsi ibihugu se bizakomeza kuba mu kwaha kwa Amerika mu gihe hahinduka ubutegetsi kandi iki kibazo kiri hariya nimukore subscribe like ndetse munasharing